Ang niagi sa Chabaw sa Cagaw. Imbes nga magpa-therapy ang mga yads nga kagaw, ilang gipagawas ang gipati pinaagi sa paghimo og podcast. Nagtramadamp ang mga pasneya. Nagmugna pagyud og napo ka red flag sa kumpanya nga dili daw angay kumpiyansaan uy. Kanisad, ang nagchika ang mga labaw pag yung red flags. Unsa naman kaha ang Chabaw nila karon sa episode 3. Magkatawa bata, mag-TV, mag-ingoi. Tanawa na lang aron di na misigig mangutana. Dinhi sa Chabaw sa Cagaw. This is our take 2, guys. This is Jel. This is Char, and you are watching Chabaw sa Cagaw. Episode 3. 3. Diba? Uy, nganong low kay kag energy? A big take 2 ni ha? Sige, kapoy ko, guys. Actually- Ano na kaya mong talk, guys? Actually, take 2 na jud ni siya, no? Because earlier, we've encountered technical difficulties. So, daay mga parts nga wala ko'y audio, no? And conscious New Year unta, but the Audio is not audioing. yes, the audio is not audioing. Kurik. But hopefully, walang ko naabot ang mic na isa. Yeah, But supposedly na hopefully, jud on tayo mic lain. Sa sunod nga episode, Moabot na jud maabot siya, na no? gid siya og makapang ano kita. Maka-express na kita no nga without any technical difficulties. So anyway, kamusta man ang imong New Year? Actually, mo gini ang question nga kung nakalimtan ganiha on the very first or on the very beginning of our first recording. So how was your New Year's celebration? Ako New Year no, it is just so chill. Kadang wala kay me nag-family events. Ay, But mao? usually Okay, family usually di ba events, loud man dyan yung family yes, basta New basta Year? New Year. Hmm. But it was kanang December na pag 25 na namin nag-loud kay ako isa ka ako uncle kay mo lupad naman siya balik Ah. sa USA. So si 25 na So mo siya nauna ang celebrate and ang then celebration. sa New Year medyo chill na lang me. So kami ra gid sa akong family. Mm. So ni-visit ra sa gusto akong sister. Okay, para makakita ko sa para akong makita sa baby. pagumangkon. Yes. Mm. And then, wala lang. It was a chill and para nako kanang mas na-appreciate nako siya. Siguro, it comes with age. Correct, No? no? Kaganahan lang tanga chill lang. Quiet lang, Mhm. silent lang. Silent lang. Kanang chill lang, wala kay ganap. Kay grabe sa kaya akong gasto pag Pasko day. Murag Oo. Santa Claus ka day. Lagi day. Ana, jud siya. So, murag, But the important thing is na kay nahatag. yes. Yes. Mamaman siya na Di ang siya day, matter dili siya above day. all. Kung pwede lang bawiun tanan. Ganahan jud ko na ngayon. Uli to dala. Ayaw taon, kaya ano ba sila nga, it's better to give than to receive. Pero in most cases, it's better I to want to receive receive that. than to give. Chares lang. Well, in my Anyway, case, pag New Year, kay medyo na-stress ko very light, no? Kaya actually, pag abot na ko gikan work, kinapamadyo di work pag na 31 sa kadlaw. okay. Yeah, so mo siya na yung mga sakit sa night shift, no? Very BPO. Mm-mm. So, pag abot na ko kay, nag-cook ko og kanang mga sauces bitaw para sa lasagna. Wow. Yes, and then it took me until I think 2 sa hapon and then nabot akong ate. Mm. So, kinabot na akong ate, lain to kay kanang dili na ko tagdon, di ba? Or ako ra pasagdan dito. Dili daw, chapa ka. So, ibig Ilang na matug na ako after na ko na-prepare ang Chika, lasagna. din. O nagchika na jud mi niya, nag-eat na lang sad mi sa lasagna nga akong gibuhat. Mm. Kay muli naman sad siya paggabi anak kay iyang husband kay kuan man kana muli ra pud pagkagabi iba. Kaya So, dito sila mag-New atras Year na sila, magsugat ha? og New Year. Oo. So yes, mo na siya medyo kuan na maka-stress kay kuwang sa tug. And then kana bitaw na kay obligation nga mo bangon jud ka before 12 kay lagi gusto ka mo sugat. Yes. And para na ako sa no kay, kasway man ko nga ako nakasugat sa year ba. Ay sure uy. Uday na, 2 graduate ko. When na? Marag high school at ako ato niya. Kato nga year. Pero yung kay- family ato na ajay Na-adjay, nga oo, celebration. oo, oo. Oo. Pero watch ko ni mata kay, wala lang, lamig siya kay akong tog ato. Niya mo to, para feel na ko ba, na-relax sa ako ang Oo. pagsugod sa year kay wala ko nakasugat. Nakasugat. Mm. Actually, kuan man pod siya. Mura siya kanang you don't wanna, you have FOMO ba, fear of missing out kay, who knows, diba, it might be our last New Year. Hala. Uy, grabe. Nagbabay. Nagbabay naman. Pero inga naman ko Wala. akong mindset kanang, what if kanang along the way ba na mahitabo bitaw nga, maybe dili na ka maka Sige ko. abot og laing New Year. Inga na ko ang mindset man good. Mo na nga, bisag ka po dyan kay kwatong law mong na-stress ko kay kuwang kay ko sa tug niya. Live ako basta kuwang ko sa tug kay ma-affect dyan ako ang mood ba. Na may upan Yes. na kanang kaya ra nila nga
Mga 3 to 4 Sleep hours is life, lang. day. Ako sleep is life, ba, Ako, ko. food and sleep is life. If ever ka nang gutom ko yan, duduka pa siya ko na yung grabe na yun na akong mode na eh. Diba? And Edna mood. speaking of New Year, Yes. ang topic sa atong episode karon would be resolutions. New Year's resolutions, to be Yes. specific. But, sabi dyan, ano, di ba nag-post ba yata online regarding sa resolutions? Wala sila ng comment. Wala mo ng comment eh. Kasi mga luod na may i-shutdown na lang naman yung Facebook. So, kanang, mga resolutions? Siguro wala sila ng comment no kay the idea of resolution is Overrated? I think so. Even Mostly. me, murag, wala jud ko'y ka na bitong solid or ka nang, dili jud ko ingon nga mag-prepare daan nga, kuy, ka nang line na sa Mag-resolution New Year, ko. dapat mag-prepare na ko New Year's resolution. Kanang, jud ko wala yung na ako sa feeling. vocab ang New Year, New Me, day. Wala dyan na sa ako, One day, kanang, mura siya greeting sa birthday nga kanang, happy birthday, I hope mag-usap na ka and stay what you are. Yes. Murag nga na, So, day. hindi mo ko, day. O, day. So, ang ako ang lang kay ganahan ra siya ko nga murag if unsa man ang Stay what ihatag I sa am, year. what am I? Dili sa day murag kung unsa ihatag sa year then be it. Then if I grow as a person, grew ba past tense ka again. If I grow as a person, then it would be great. Pero if dili si okay ba? Mali pala. Dura naman akong batasan. Dura na. Pero inana siya kanang murag wala na kay kugakuan but usa jud sa ko resolution ever since nga nahimo na akong plus size girl. Oo. So, nag-start magug plus size after ko na admit day At the age of? at the age of 10. Wow, ikaw na dyan ka-early ba doon na New Year's Ay, dili. resolution? Ikaw na nakamulat sa mundo na. Dili day nagsugod kog tambok at the age of like since wala pa kabaw ko nga na something wrong sa ako ang kuan kay Picos man ko diba. Na something wrong but wala pa na siya na further check bro wala pa kayo na sa katunga time nga Picos ka pero ilarag yun May ako ng awareness good kuan karon ka compared sa bata pa ano. magug ka so normal lang na siyang inana. Mm. And then such time, pag uman ako admit kay giti ay man ko ato, shout out ko sa akong doctor nga dahil sa unsa jud ko kanang ang iyang tambal mo gud kay makapagutom. So sige na kong eat up until nga murag after ko na admit day na shock ang mga tao nga imbis nga modaot ko day. Di jubis lagi ka day. So murag kog na anak ko okay and then every year ko modako ko day. Awa next year. Getting bigger day ang It's motto getting da. bigger day pero mo lagi day ganahan jud ko nga murag Muslim nagyud ko day. Ganahan ko kanang mag-beach vibes ko dahil kanang di na ko mahadlok mag-flaunt sa akong Sa self. imong body. Okay. Masa ba I'm mga confident. ways lately ni mo imong gibuhat para ma-kuan ang imong resolution? Wala. So, sa mga dahil lip service ng din imong Oh, New Year's dahil- resolution day. Nara ko yung resolution pero wala ko yung plan nga ma-resolve siya. Murag kuan lang no for the cloud. Dili dahil ko naman ako siya gitry man. Actually, lately ako siya gitry. Nitry ko gahapon lang. Unsa man? Kanang ko nag-rice ko. Tapos, ang rice is 3/4. Kaya kita mo ko kanang you have to follow the calorie deficit. Ay, wow. So ako sige mag-calorie deficit na sa ko this year. So mo to nag 3/4 cup of rice ko kaya alam sila dapat di daw nimo kaliton. So 3/4 cup So, magkalas siya dapat. ang dapat magkala siya. So 3/4 cup and then 1 boiled egg and then 1 banana. Wow. So labi kay ko kaunday. So how ang jud akong tiyan pero ako siya gikon. This is calorie deficit. Ana na siya ko day. Pagkaudto na ana, nag-steam rice me. Duha ka steam rice. Napo ka shumay. Kanada. Tapos duha ka soft drinks. But at least ang protein ha kay kanang dominant jud dominant jud siya. Pero kanang nakaikon siya ko, calorie, di siya deficit. Di siya calorie deficit dahil kuan siya dahil Kanang kanang calorie oversupply. Hindi, pero calorie kuan siya dahil kung sa calorie deposit siya Kana, dahil. Yes, ay, that is the term dahil. No to calorie deficit. Let's go to calorie deposit. Deposit. So, jud siya. ibig mo na that time one day one pero wala jud mo na panindigan. Day one gapon dapat tilaw dahil. Huwag ito na half day one day kay parang half day na dahil. Half day. They should die day one day. Half day siya. So, I am just still trying to kuan. Kay akong story magud ana no kay nganong I enjoy food the most because growing up I dili man jud may salat sa kami ay salat sa buhay. Deprived kita dahil. We are not born with a silver, with a gold, with a bronze spoon.
Correct. Sa tanan na nga spoon. Tanan nga klase sa spoon. And for us, kani bitong atong mapalit karon nga dako na tanga na natay income kay usa na siya ka Yakang luxury, di luxury na nato pagbata. And now we are enjoying it, and of course that is not an excuse for me to not kanang no stay healthy. But mao siya akong murag kuan bitaw akong mindset na shucks, di ba ako ni matilawan sa una. I want to taste this now. I want to explore this now. I want to try this now. Lagi. And sometimes it leads to this. Yes. So, kanang, I don't say or I don't think na na-enjoy ka ng katagbawan bitaw ang person kay maski Yes. magyang mga kanang fitness enthusiasts naman jud sila cheat day di ba nga murag mo indulge gyapon sila sa food nga they do know that is harmful or kanang maka-add bitaw sa ilahang way in an unhealthy way. Yeah, so I think it really boils down to having that discipline. The discipline, and I don't have that. Unfortunately. Unfortunately, I don't have that in food. But I'm still trying, you know. Maybe siguro yung turning point nako nga murag mo ana siya ko, yes, I will do it na gyud. But do not wait for that turn. Nga turning point na siya sa yes, that you would actually turning table ko dai nga turning tables yung kaday. Kwanday, kana makahigda ka sa malamdag ka sa kuanday tangkalanan. Ana ang yan. Simba ko lang tao, no? Actually, the reason nga mausad na ang ako ang murag priority or kanang prior bitaw na ko nga New Year's resolution, it's because unfortunately for the past few weeks, Wala lang. nakadungog pa muna ako. Yes. Nakadungog pa muna ako. Unfortunately for the previous weeks, so we've known a few people who passed. Sadly, it's because for health reasons. So they actually had a heart attack. So which is, as we know, is kanang mainly kanang caused bitaw by sedentary lifestyle. So it really kanang is about the food that you eat, your movement, the lack of movement. But dili na ba siya sa food? I mean, yes, the lifestyle and also kana bitaw atong work environment. Oh, sa work environment, sa stress kita. So that's one thing. I mean, that is kind of really the thing that alarmed us both. We have to really change our ways. Like when we were talking about a colleague before who passed away due to kind of heart attack. So that's really one of the contents in our conversation that we really have to change our lifestyle. Like as much as possible, we have to kanang resort bitaw into eating healthy. So and also kanang move a lot, di ba? Yes, and I don't wanna be considered as a number soon. Bitaw, kana bitaw. I don't want to be pasabot sa pasabot sa ka number kay parang appeal ko sa let's say appeal ko sa count bitaw like 15% ani nga age experience is this thing or this so I don't wanna be part of that count. And also there's still a lot of things in life nga are waiting ahead of us nga ma-enjoy nato. And unsa man yung pag-enjoy sa mga butang-butang nga you are not well, you're not doing well. So, manang kanang, usa siya ka-wake up call sa ako and that is why I did try to do the calorie deficit. Yes. Nga, wala siya na calorie deficit dahil, na calorie deposit siya dahil. But, hopefully, no, kaya na ko siya. I think, murag mo na siya ang challenge siguro if kanang bago pa bitaw ka nga endeavor kay of course kanang syempre kanang bago pa baya ka so murag napa jud ang temptation but I think if kanang ma-build nimo ang habit murag easy na jud kay na siya for you. Actually nakoy nabasahan before. Siguro mag-drugs siguro. Grabe. Share lang. RCD. Siguro Actually nakoy nabasahan before in order for you to build a habit you must do the same thing for 21 or 23 days. I'm not sure. Basta na siya in between. So, I mean, yes, discipline and consistency mong yun. Yes. And then, after that period, nga murag, imong tukunin mong kaugalingon, dili literal ha, pero tukunin mo mong kaugalingon sa to do that. Kanakuan ba? To build that discipline. Kaya it wouldn't be hard for you na daw after to that. follow through. Yeah, maybe ka nang, apit to siya sa counting sa kuan dahil, 21 to 23 days ni mo dahil. So, na lang kay mga kuan, 22? Dili dahil, brag, 23 and a half siya. So, kaya siya sa 22.7. Wala kay half day man dito siya, no? Balik sa ako, day. I'll get back to you as soon as I can.
I'll get back to you as soon as possible. Pero yes, nothing is impossible man jud if kanang you really just kanang Willingness mo willingness gid nang gyud ang key ana no. the willingness to change. And besides, it's just the start of the year, so napaka 11 months. Yes. Yes, to So sa do 11 that. months na lang ko dai. But I'll try my very best to do it. Kay sige na ko pangutan na asa ko mag-gym, asa ko murag ako na siyang gikon akong lifestyle. If kon it's Mm. just that very kon lang jud ko dagan kay ko gi-consider ba financially. And Oo. also there are a lot of things that I really need to consider, not just my financial aspect but also kanang ang akong work. Kay grabe pa ya ang kanang ka-demanding akong work as of the moment. Sa Correct. karon nga nag-start ang year. So I'll get back to you. So if makitaan ko ninyo sa screen nga kanang daydaot ko, gi-edit na ni Charo. Kuha na lang, mahibong na lang mo nung ka nang nahiwi na ko kung appeal dahil. Kanang naanak ako diha dahil. Naanak ako appeal dahil. Nagana na ko no ko dai. Yes. Nagana na siya. And another kanang New Year's resolution that we know and I think we're personally considering to do is related to being grateful. Yeah. Right. So Like- being kinder to oneself. Yes, and being kinder to oneself. So, in my point of view, I think I need to be more grateful about the things that I have this year compared to last year, especially with my job. Kay I really felt like in my previous jobs, I was just kanang not really. I'm not trying to say like ako silang downplay, but it's that I had this emotion bitaw nga ay kapoy pong narbaho uy murag ingana ba. Yeah. I think all of us man jud siguro no can attest nga ingana gid I sa think tong it's mga trabaho. because we've been kanang studying manggod gikan. So Yes. the dynamics of just work only ba marag dili pa siguro ta anad and then kanang di ta anad sad nga mandaran. Oo, I think one pod siguro kanang since both of us, I don't know for the others, but both of us mong good have been kanang contributing financially in our respective Yes, households. okay. So I think also sa factor nga murag kanang makakapoy bitaw nimo sa trabaho, admit it or not, kay kung dili ka mo admit sa paon di ka charas. Kana bitong or joke lang malita de no. Kana bitong feeling nga kanang lami kay kagkayod, maningkamot ka nga di ka mo absent, but kanang kabalo ka ba nga ang imuhang sweldo Sweldo. bitaw bisag wala pa nimo siya nadawat pero na siya padulungan. And then most of the time wala na mabilin sa imuhang disposable income, which is something that you can use kana to watch movies or to kana to buy something that you like. To make yourself happy ba. Ingana pa. Triumphantly lang nga murag makuha lang nimo nga okay, I've been working so hard so I need to have this. Yes. Mo bitaw jud na nga kanang i-advise gyud ta nga when working we have to kanang indulge in a luxury but in a little luxury, not really kanang mga expensive nga mga bags nga pareha ng mga kwan sa napo babies ha kanang murag ato ang own definition of luxuries ba, like in our case di ba food biang katong luxury Food jud atong together. luxury. Like if magkuyog ni Charwin no kay among pangkaon jud is a family of 5. Yes, a family of 5 nga Ana siya. akong ibutang ang picture diha no nga ang you order for 2 people kay murag Pang 5 ka family. Si Pichi kay ba understand na to gamay siya Understand. Okay, gamay man kaon. siyang tao, no? Dahil- Pero, Duha ka sizzling. kung ka laging ka nang naihas ka sa ilahang menu, kay ang ilang menu, kay Ma-overwhelm ako ka sa menu. Like, Oo, naghana, kailangan ko ma-try ani. ganahan ko ma-try ani tanan. Oo, ing ana ba? So, mo na nga, gi-order tanan. Mo na siya ka nang napu ang mukaon. Yeah, murag inaana among way of making ourselves kanang Giving Having ourselves a little ourselves. treat. Oo, a little threat. a little frat dai kay pamatay na sa kinaon. Oo, namatay sa kinaon ba? So, it's really important for you nga, bisan kung ka ng ice cream lang, oo, kanang ice cream lang, cornetto, dako na jud kay na siya nga reward bitaw para sa imuhang kaugalingon for kanang working hard. Yes. Mm, And being kind to yourself, kay it would always reflect, if you are so kind to yourself, it would reflect on your outcome sa imong and also kanang the relationships that you you pursue build. and you Kay build. kanang mas chill siya and at the same time, mura bitaw walay force. Correct. So, Because kanang, when you know your worth, you're worthless. if you know your worth, you're worth it. So, kanang ina na lang, like, you have to be happy. Kanang you have to prioritize happiness over everything. Over Yes. anything. Kay, I realized that, no nga,
I was a really people pleaser person. Ay. So I realized that na it's really important to prioritize your happiness, because if you don't prioritize it, everything will fall down. You will shut out, ma-burn out ka, then you will not be the same person as you are. Mm. Mahimo kang usa ka dakong sapot sa imong pamilya kay gasapot-sapot man ka. So Oo. Mo na akong pinaka-hit ba ya kana ganing mga imong mood ba kay ma-affect sa laing tanan. tao. Yes. Yes. Actually, mo na ako ang murag biggest pet peeve, and I'm really striving not to become a person like that nga murag ikaw bitaw ang maka-shot sa emotion sa Sa or ubang vibe sa tao. room. Mm. Oo. Like I mean, I've experienced Saan that. pag-aday? Ano? Wait. I've experienced that before, manggod nga kanang naay Imong siya pamungtan sa sapot. oh, nya mura ka kanang mag-walk on eggshells ba kay you don't wanna off Pag-walk sa eggshell. ang sound man. Di makita no kay makita atong chicken feet. But anyway, makita mo ugat-ugat at mga varicose no. But anyway, kanang mag-walk on eggshells magog ka if na mga klase nga if na nga na nga person ba nga klase sa tao nga kanang mura kag mag-watch sa imong step ba kay basin ka na ma-offend kahit ka sa Ma-offend na lang, pubang oo. ano. So yes, kanang as much as possible we're really kanang trying to kanang dodge or avoid no that kind of These kinds of personality. So Correct. if you are kinder to yourself, you have positivity, not just for yourself, but you are also sharing it to other people. Anong luya kay kaday? Wala day, maragin ani lang gyud ako kuan day. Kung sa man day ka ng pangpakatog nga podcast. Ay day. Good night. Dili day murag Basta. kada ako jud siyang gi-internalize mo gud nako atong mga gipang istorya murag kay But actually, no. Actually, when we talk, Bea, no, it's not like we are sharing it, but also we want to absorb it sa atong kinabuhi Oo. apply sa nato Kay siya. internalize. Oh, it's just that lang siyang go out there so But- that people will know. But people know man dyan nung nag-record na karon. But I must say no nga mas deep na kita sa to ikaduha nga ko on recording ano dahil pura na yung trauma dumping Yes. session. Kanang actually mo gud mi kagasto nga og therapist. So mao ni siyang gibuhat. Mura na lang may ka ng therapist to one another, no? Unlicensed therapist. Pero dapat magpa-therapy ha ang kinahanglan mag-therapy. Yes, kay you don't have to, you shouldn't be self-diagnosing. Yes. Because there are right medical experts out there that can help Uy, dili ta mo you. mag-self-diagnose mo anak mo nga na-depress mo. Pero di mo depress na wala lang jud tay kwarta, ana lang Hindi di mo ay. depressed, pati lang dyan mo batasan. Oh, tinuod. Char Kaya lang. ka nang kuan lang ay mo pag self-diagnose guys kay dili mo doctors And- and they are studying that for how many years? Correct. It will invalidate bitaw the hard work that they poured in for that years. that Yes, they've except studied sa and mga nang practiced. warta nga mga psychometrician in town. Sa, And the bad thing man good about self-diagnosing is kanang it is used as an excuse bitaw for bad habits or bad behavior. kinsa man ang mga bad habits ug bad behavior dahil. I'm a good boy with the bad habits. Nay naka-cover jud ko sa akong face dahil kay murag kibo ko nga imo siyang ingnon ba ka nang I never ko shield. Wala jud Kunwari, ko. wala Wala ko kasagang naka-shield dahil. Yes. My goodness gracious. If I nabasahan mean- min I mean, all of us man jud, no, ma-girl, ma-boy, ma-bakla, ma-tomboy, we all have good habits. yes. And ako jung ma-realize akong na-realize ba nga nagkadako ta. So man na, nagkadako by age or Ah, nagkadako nagka- by kanang nagka-gores body? na lang, dahil. Sige, dahil ka na. Dahil nagkagurang. Nagka-gores dahil kay murag dagan na ta og mga realizations. It's because of the way we experience different types of people and then ato ang the trauma, growth. the other scenarios that shape us to Ah. who we are today. Tanawa ko triangle ko. Ako kay circle. Char lang. So karon kay after na be gentle and be kinder to yourself. Another resolution that I want to kuan is to be financially smart or financially freedom. Correct. That's another goal that dili jud dapat mawala, no? Kay ako no bisan pa man og kanang nag-budget ko na pa jud kay pagkagastador day sa food jud day. Sa food jud, no? Gastador ko sa food and sa tech stuff. Like, di jud ko mo settle for less og kanang
earphones or earbuds nga dili ko ma-satisfy. Satisfy. So dapat mangita jud ko og earbuds og earphone nga nindot jud siya. Actually, ako po, when it comes to kanang being financially stable, I'm not really confident that I'm able to Ako sad. attain that this year. It's because I just moved into a new job and I've had to resort to borrowing money before. Kay, of course, dugay ba ang sweldo mo gawas, di ba? Yes, So, may yeah, mga delays. I've had to kanang take loans in order for me to kanang survive Of course, gamay sa tong sweldo dito day. yes, in a span bitaw nga wala pa ko sweldo ato kay syempre dugay pa ba ang sweldo ba sa bag-o ka nga employees o sa company. And then, gamay sa silang sweldo dito. Patay mong previous. Yeah, of Ako course. previous. Yes, medyo dako-dako siya ron, no, compared sa paglas. And then I'm very happy, sad, because I've just had a career reset. Mm. And with that career reset, I'm receiving a pay which is, I believe, dramatically bigger than the previous Yes. one, Mhm. but my responsibility is not as big as the previous one. So, Yes, which is murag ka nang- something nga nakahappy good kay sa ako. Dili, mararasad siya na compensate yung kag tarong. Oo, na-compensate siya Confident ng tarong ba? And then, and the workload is lighter. So, which is why I'm very grateful for that job. And I think that's also the reason nga, kanang naka-realize bitaw ko nga, I need to be grateful about this job. Kay, kanang, of all the jobs that I've worked before, maurag, kaning nga job before is, kanang lahi bitaw ang akong feeling. Like, wala ko'y kanang, bago pa. But, compared mo gud sa akong mga previous jobs, pareha na tong duha nga, nagkita anxiety for me bitaw, nga before matulog. Like, mamugod na akong pinakahijod nga feeling nga, mura bitaw kag ma-anxious. Say, So, what would happen next? Oo. Sige, nagkakunahon na. Unsaon mo siya pag-defend ang inani. Inana. kanang maka-detect lang ka nga, huy, murag na ko'y sayop kaniha, basig, Kasi ikaw initan na call out na sad ka, ta, mainitan. Nga na ba nga feeling? So, I'm very happy nga na break free na jud ko ana nga face in my life. So sa katong mga nag-struggle paghihapon diya sa ilang work environment, ay di balik dito sa tong second podcast. Resign na mo. Di ba? If wala pa mo ka-resign na mo, daga nag-hiring of January. Yes. Diba? Bitaw, that's another New Year's resolution, I think, which is to hop on a different work environment. Do It's not for the settle for others, it's not for us. less. Kay Oh. I think we're happy man in our Yes, respective actually, I'm workplaces. so happy. Hopefully, di lang gid siya mausap, but I Yes. am so happy and contented with the job that I have right now. Mm-mm. Okay, I enjoy a lot of things, even my HMO. Yes, which is Enjoy very yun ako important. siya kay ako mga last mga wala yun. And also, speaking of financially kanang smart, di jud ko financially smart yun kay wala ko'y savings. Ako sad. I'm very guilty of Oh that. my God. Yeah. Kaya bitaw, people in the internet would always say nga, dapat mag-savings yun ka, dapat dapat ang nasa mo sa savings kay tulo ka buwan nga sweldo daw nimo. Oo. Okay, if Ay, ever unong gani sa daw- uban. If ever daw ka mawagtangan ka, like, or Nakay ka anything lang nga ng mga, backup. naakay mo backup niya. Dahil in this economy that you cannot save man, uy, labi na if ikaw lang ang breadwinner. My take on that actually no is I don't really buy the advice if the person posting that is a content creator with multiple jobs. Mm. Kay, di ba when you're a content creator, you can be a model, you can be a brand ambassador, Mm, you can earn from your videos. So, nakay multiple sources of income. mm. So, it's not that I invalidate the advice. Well, it's actually true. But if you're going to reprimand someone who doesn't have the same situation and living conditions as yours, then, I don't know, but maybe ka nang to each his own na lang. I mean, kung kaya ni mo at the moment to take that, then go. Pero, if you are that person who are like us, who's Yeah. just relying on one source of income, which unfortunately is not our choice, but on the other hand, we have another ways man side that we can earn money because Angeli is doing hostings, voiceovers, and other stuff. Also me, I also do some side jobs pod. And if you want to book us, here's our Contact information. here's our contact information, or you can just chat here. We can be a duo. Yes. And kanang if gusto mo magpakasal pero wala pa mo bride o groom, Pwede rasad kami. pwede sad kami. Or nangita mo ka ng tigkaon sa birthday sa inyong anak niya, walay ka ng Crying lady sa Minatay. O crying lady sa Minatay. Kaya na mo hilak day. Kaya na mamuhilak day nga kuan pinanora honor nga performance day. My brother!
Chares. It's not a fake. Unsa pamanday. Kuan. Kaya po naman magpaka-clown sa mga birthday parties inyong mga Ay, anak. pero din ako kaya. Ano di ba di mo kaya? Akong beauty day, pang atisa ba yan? At isa manaloto. Sige kita kani, oh. Wag kuan day. Dili day pang eat siya day. Pang Pennywise. Pang it girl. Dili day pang IT park. Day, pang it girl. Siya day. Pero bitaw, anywho, kanang most at same ta, unsaon man ako pag-save if ever kanang ikaw sa nagbayad sa tanan Correct. and you have kanang mga uban pa nga mga responsibility Needs, ba. oo. And that brings us back to the point na you have to be gentle with yourself because Yes. not all advice on social media is applicable to you on your Yes. situation. Next is Nilagman. okay, realizations. What are your realizations from 2025 that you will always bring on 2026? Realizations from 2025. I would say it's because I left some things that I thought are actually something that I need to kind of treasure, but it's because that opportunity is not given for everyone else. But I pressured myself before that I need to feel grateful, that I need to stay in some places that rewarded me for the work that I've done. Mm. So I think I'm not saying it that is not a that I'm not saying a mistake to siya nako, but Realization lang siya. yeah, it's just a realization nga you don't have to force yourself in environments that you don't feel yourself anymore. Yes. Yes, and so man jud nakaton masalaway. Yes, dahil. Mo siya na ako ang realization no nga no need jud nimo i-force ang imong kaugalingon kung dili na gyud nimo kaya, then you just have to let go. And I think another thing is you have to kana really secure yourself ba nga if nakay ka ng plans is dapat naa jud kay fall back. So ako I'm a type of a person manggod nga I don't really risk things unless I know that there is going to be a fallback or there's going to be like something nga makasave sa ako after when I do that. Because nagdako manggug ko sa family nga isang tuka char. Dili ka nang salat sa pamumuhay ba so murag ka nang naakoy Salat sa pamumuhay. trauma response. Oo. Nakoy trauma response ba nga kanang especially if kanang financial nga decisions dili jud ko mo basta-basta gyud og jump kay I'm really afraid of the outcome. Kay lagi, I grew up in a salat sa pamumuhay na household and I don't want that to happen all over again. So, kana lang siya, fallback, in which I'm very happy and fortunate because in the times that I left my jobs, there is really something na naka-line up ahead. So, which is I'm very grateful for. And I'm not saying though nga if kanang naakay kanang conflict bitaw or kanang feeling nga gusto ka mahawa sa imong job karon is you have to make sure that you have a fallback. Of course, it's your free will. Like, If you wanna rest. yes, if you wanna rest in peace. Char lang. If you wanna rest lang. Oo, if you wanna rest lang. Like kanang siguro kanang naman siya uban makabasahan ako nga bisag wala sila savings kaya mo risko na lang gud sila og hawak. It's because di na nila kaya. I would say then go kay di man gud ka bayaran og kwarta ang peace of mental mind. peace. Yes. Or a peace of mind. What can you say? Yes, I totally agree that kanang you always have mo bitaw na ko giyon prioritize your happiness. Yes. Kay the tranquility nga imong makuha after getting out sa usa ka butang nga dili na makapahappy sa imuha o it doesn't make sense anymore sa imong kinabuhi is a much greater price for you. And in my kanang take bitaw for the 2025, Mm. I've experienced a lot of things in 2025. I've been heartbroken many times, not just Mm. in relationships, but also the job. Nga ako gikuan kay sa 2025 sabi ako nagka-find a new job. Yes. And I thought na magstay ako ato nga job in which I always question my capabilities. But I am so happy nga na ako karon sa usa ka job nga my work Puhunan. At my work matters most. And yes. kanang murag na
napangga gid ko sa company ba. And in which mao man you've siya na been akong really kanang looking gina-pray in gid the most previous of the years. time nga unta ay makaligawas ko sa usa ka kani nga lugar nga feeling nako wala na value ang hard work og sa akong hard work ug akong talent ug akong skill. So na happy ko nga it that opportunity ba nga na unsa na siya nako and realize nako nga kanang there is always a perfect time in everything. Mm. Kay I've been waiting for that job since last year, di ba? Yes. 2024 pa. Actually, I was also trying to apply for that job, di ba? Yes. Yeah. And kanang na circumstances nga wa siya ni O, wala ko ni padayon. padayon. Nya Yeah. na ako. So Mm. it was I don't know, maybe it was an answered prayer sa Ginoo cause He Mm. heard my plea. Kay grabe jud kay akong kanang magsigong chat niya. Kapoy naman ko, uy, dili na Lagi. nga ako kaya. Mm. And then restoration sa tanang mga butang. Na-restore sa ko ang faith sa humanity last year kaya I never thought na I would have a lot of realization sa mga tao kaya I thought ang bad nga person mo pabilin kaya pa siyang bad. Yes. And So, na that ko'y means mga- there's still kanang good ba beyond Um, evil. Yes. So no one mourns the wicked kaya ang ilang gingon pero Yes. yan naman si Ariana Grande nga koan. I have been changed for good. Correct. So, you know, naatoy kanang before the year ends, I have my heartbreak, but let's see, let's give it a shot pa gyud. And let's give a shot with everything. Kay I always believe in chances man gyud no. Bisan pag sa una, bisag friendships, I always give chances, even family members, given a lot of chances. Mm. But I always see to it na kanang I'll make sure nga I always prioritize myself more in the coming years. Kay if I prioritize other people, mahurot mang Yes, you have to safeguard your own interest. yes. Yes, like kanang if you give 100%, then there's nothing left of you. So better So, like yung to give maybe kuanday 40-60. dili diet 2080. 20-80. Okay, mo na Yes. yung ratio. Which is Kay- actually better. Kay you have to keep something for yourself. Kay if dili bitaw mahurot ka, dili nakaganahan mo padayon sa mga butang-butang and at the same time mahurot ka wala na something sa imo bitaw nga mo spark joy. Mm. So puro na lang ka gloomy imong life ba. And I realize kung unsa ka importante ang pagigugma sa kogalingon Mm. all throughout the journey that I've been, not just in relationships, in personal matters, and even in work. But na-affected jud ko sa 2025 so much that I've learned a lot of things. Mm. I've learned how to always secure ang kanang mga tao nga importante na ko nga dili na ko Yes. kinahanglan. I need to defend the people, my people. Ang pasabot ana is I need to defend kung unsa ang akong na-believe nga maayo sa ako ang pamilya ug sa mga taong napalibot nako. And koan, as a people pleaser, nag-stop na ko people pleasing pag 2025 and I'm so happy with it. Kanang naay times kung bara kong matrigger nga ala, ganahan ko ay di siya ganahan ako. Nganong di mo siya ganahan ako? Dili na ka dapat mag-think kung unsa ilang opinion sa Oo, imo. pero karon kay murag ngano di siya ganahan ako. Damay laing ganahan ako. Ana bitaw. Yes. Nana ko yung mga ina nga mindset andan. Kanang if ever na negative nga masturya sa ako, I'll take it, but I'll make sure nga akong gina-take is something na useful sa ako. If negative siya nga dili siya makamaayo sa ako ang mental peace, then dili na ko siya i-take. Correct. You Nana just ko yung have mga to inana strip dahil. off. Oy, mic drop. Actually, tinuod man sa jud nung kanang you really have to deny, not really deny, but kanang imura kuan ba, i-mute ang kanang mga voices bitaw nga that go against you, like kanang that's trying to kanang question your worth. Mm-mm. I think it's really important na naajud kay shield against anak nga mga butang. It's because at the end of the day, way laing makatabang sa imuhang kaugalingon
And Kundi to convince ikaw ra you siya. about your worth, kundi imuharang kaugalingon. And I am grateful sa mga tao sa akong palibot bitaw nga kanang kuan. They show me how I am so lucky. Labi na Mm, kita mga friends ta up yes, since college ba correct. and up until now dili sa pagdrama but I'm so happy good like na-realize na ko nga kanang among friendship ito kay wala gyapon ni stop sa college. Nagpadayon Yes. gyapon siya up until now. And what makes it so kanang treasure nga kwan ba, kanang sa tawag na treasurable nga kanang friendship, it's because it's not just about kanang kabuang or it's not just about kanang laughter or kanang happy lang ba, but it's also about kanang the ups and downs. Na makila ko dai. Like we share a lot of kanang problems together and kanang naabot sa point nga na naka-witness ako giunsa nimo pag-resolve ang imong mga gustong nga makabuot. And then Yes. murag dagan kag ma-realize ba nga imong friends di ay mag-matter gyud ang friends nga imong ginasakupan kung Correct. asa ka gikan imong mga high school friends do nay uban nga murag dili na gyud kaayo nimo makauban but Mm, realize nimo when you are all together bitaw you mm, will realize how life is so beautiful mm. because of these people nga naa nimo. Yes. They would It's truly always the think people, of Jud. they would always think of you. Dili lang sila nga friends lang kahit sa pagkangalan nga friends. Kana bitay na Kanang mo go beyond pag yun sa friends ba. Dili kanang kuan ha, romantic relationships na, pero kanang beyond na nga kuan ba, dili lang kay kanang abot na sa katawa, dili kay abot sa kanang Oh. pagkuyog lang. rare ba jud kay Rare na siya nga friendship. klase sa friendship nga Oo. kanang they're not kanang afraid bitaw to kanang to break something to you like that ba. Yes. And Mm. we are so grateful for 2025 and now 2026. We are so not wa ko na excite but I am looking forward Yes, of course. kung unsa iyang ma-offer sa ato aday. And Correct. we hope no nga that 2026 will be much kinder to us. Amin ang 2026. Amuan na ha kay kami ang gauna og podcast. Wa may bahin sa 2026. Wala may bahin sa 2026. Amuan lang sa guys kay kanang kuan. Ang sa 2026 kay expect yun ko og something great sa ako ang life. But yeah. di ko sure unsa siya. Breakthroughs. Basta Ako sa something like a breakthrough. Maybe may ako milyonarya. Oh, di ba? It Ganahan comes ko ganun na unexpected dahil. man jud actually. Like, in my Pero case, Unsaon ka na kung expected sa milyonarya ko, di ba? Banggaan ko og kuan Kuan dahil briefcase day. day. Pabanggaan ka ni banker sa deal or no deal Ganahan day. ko day. Pero ang 1 million day kayo, ani raman day. Look, in One ani ra siya day. day. Ah, sure, yung 1 million? Oo, in ani ra. Ako na lang, day. Ano raman siya? What if ka ng 1 million pero sinsiyo? Ay, dili day, 1 billion na lang day. But actually, no, kanang breakthroughs come in unexpected ways man jud. Like, in my case, last year, I didn't expect na for 2025, I would go on to To- my first international trip. So, which is Yes. something wala jud sa ako ang lista ever, no? Like, I've Yes. never dreamed of, of course, I've dreamed of kanang going abroad, but I didn't expect. Wala sa katungat tayo. Oh, wala ko nag-expect nga it would be that immediate. So, siguro, grabe lang good kay kog kanang guardian angel. Unsa ba kay kanang grabe jud kay iyang pagtupad no sa kanang unsa man gato ang mga dreams sa kinabuhi. Wish So, ka lang. wish ka lang. Yes. So, wala ta kabalo si Angelique kay ikaw may mata niya kay nana siya sa palasyo. Yes. Ang ako sa look forward karon nga year na is mapiso ba ta ng kurakot day. Canada, actually. Nagsinahinin naman noon sila kapriso, no? Pero, Pero wala pa ang pinaka-big na Oo. person day. Dapat mahunman dyan silang tanan day. correct, ikulong ang Nayang mga kurakot. Ikulong na yung mga kurakot. Ikulong na yan sila si nag-lip reading mo guys. Charas May lang. mabash ta kay dagan ba sila. Not in our circle. We are very happy nga kanang ginahinay na sila kuan. Naginahinay Kamata. na sila kamata. Actually, And I hope no nga we always look for a good governance. Yes, We always and- look for good governance. Look ba? We have to look for good governance. yes, and we should not strive for a government that's based on idolatry. Yes, guys, please stop na mo. For Mm, 2026, we need to look for someone or we need to look for kanabitong someone beyond their nga- names, beyond their dynasty, Oo, sa ilang dynasty, sa ilang ngalan. Kanang mutan-aw kita sa ilang Track record. track records. if they have issues with crimes, like with Oh. corruption,
Guys, That's really a big it's- no-no already. You have to wake up for 2026. Guys, dagko na itong mga anak and we don't want our kids to To suffer in the to future. see how we Idolize. we don't have to idolize. Ganun na to pag-idolize ang mga Correct. politiko tayo kay as giingon pa ni Vice Ganda, kita ang nagsweldo sa ila, so we need them to be accountable in their actions. Yes, and in my kanang experience no or in my kanang observation, I really observed jud nga kasagaran jud sa mga fanatics kay kana bitong mga kuan na ba middle age or kanang mga Mm-mm. boomers na bitaw. Please, you have to rethink your political choices. Kay kabalo mo kinsa ang mag-suffer in the next 10 years dili ka mo kay nanay possibility kay inyuhang left foot na lubong na 6 feet under. So nanamoy taning sa kinabuhi. So as much as possible huna-huna nga ang inyong mga anak o inyong mga apo ang mag-suffer kung magtinanga gihapon mo. Yes, and we would like to make this platform not just for fun, but we want this not akong gingon na di man siya ta education. O dili man siya ni seryoso nga We podcast. want our voices to be heard in a way na we can influence you guys to also think of the best. Yes. The best things nga makakuan sa imong family, sa imong self. Ikaw nag-work ka for how many days? Anya, gakuha ka sa imong sweldo, ang imong tax na nakuhaan imong sweldo tungod sa mga kanang government contributions, pero ang atong contributions wala na contribute og tarong kay gikurakot. Correct. O gipanuktukan nami unyag na ami gibuhat nga podcast. So si Altia jud ang akong patay. Ari diri ang camera. Siya akong manghod guys. Samo kay You're a sila. special guest. Oh, nasa special guest sa gawas. Oh my gosh, okay. Hello. So this is the end of our podcast kay gisamo ka naman mi oy. My Wait, shout out God. sa taoy before we Shout end. out. Oh, they shout out this. Uy, go. Yeah, so I wanna say my special shout out to one of my kanang teachers before in the DVRM. No, di na ka ba mo pronounce? In DVR MNHS. So, si Mrs. Feline Cabilan. So, hi, mother. Thank you for your support. Kabasa dyan ko sa mga comments sa mga sa podcast. Salamat, So, mother. yes, Tinood very, siya very ka, happy. supportive ka sa podcast, mother. Oo, uy, grabe kayo naka-supportive, girl. Mo maging nagbira sa ako asawa na para mag-join sa katunga contest. So, siya Gibira- akong nahimong coach. Gibira mo ka, day. Uy, di mo Yes, maayo, so siyang day. nag-encourage ako before. And Also, mabasa ka comments pag last, read uy. comments from our last Happy episode. tayo, mahuman. Uy. So from our last episode, so Pahawa namin diri. So, ang amo ang first Sa balutan namin in a few minutes. Kaya nga si Kent Grant Ilanan. Sorry, mauna na si BNT Limwell o BNTI. Ay, aye. Aye. Oh, BNT aye. Aye. So, Aye, di ay. Koan, this is Maria Atisa Manalo. Maria Atisa Manaloto. For correction. This is Maria Atisa Actually, ko Manalo. actually, dili ko mo dawat ni PNT Limwell. Ko na jud ko dai. Alexi Caimosa Brooks. Let's Eco Sige na, International. kantahi ko dai. Fly away, skyline pigeon fly. Aray, uy. Towards the dream. Chares lang. Next is si Mary Chantel Maupoy. Ano siya? Pwede kagawan sa kapuya, uy. Actually, I'm thinking about Kagawad bitaw kay Kagawan. same magud siya, ay kanang kwan magud siya, similar ang iyahang rhyme siya sa kwan. Sa kagawan. Ugawan. Day. Grabe daw. Sa kagawans na. Sige, go ko. Sige, kagawans na among tawag niya. Officially kagawans na gihan. Sige go. Salamat Shan for the suggestion. Ang kanina yung kuan, ang kanina itong topic pag last kay 10 red flags to watch out din ni. So, So natay watch out for kanang 26 ka companies. likes day. So, asa man ang uban? Charot lang. Actually, daga mamigi pang add ani nga personal account no, pero nganong 26 lang ni like. What's up? Next is, ana si Oria. Hello, Hi, Oria. Ors. Ano siya? Unsa ng toxic company, uy? Amo is-send, basta mo send kag 5,000 sa Gcash. Correct. Nami ko ang Lists. Excel file dai sa mga companies nga toxic dai. Yes. Pero inig-open mo sa Excel file dai, murag ka nang from kuan dai first cell to kuan dai last cell dai kay same ra ang company Ang company. dai. Paulit-ulit lang. Ulit-ulit lang. Next is si Mauram siguro. Next uy. is si Ann, si Kay. Hi, Kay. Hello, Kay. Ano siya? I-dissect ang trauma, please. Ay.
Next, among i-dissect. Sige, magbuhat tag ka ng kuan Trauma dump. audio visual script nga kanang kuan siya. Mo ni siyang sound effect dapat inisulti Yes. na mo ani nga trauma. Oh, sa Amo siyang ikuan. Amo siyang i-make sure, guys, na soon we will have another episode for you guys to enjoy with. Karon lang kay medyo serious lang may. Yes, actually no re-recording man jud ni kay guba man ako audio ganihan. Pero no? serious ang ganiha. tono. Oh, Serious ang ang tono ganiha. karon. But I'm glad nga it turned out serious kay it's because this episode is supposed to be kanang talking about realizations and just to give a hint for our next episode, so we might be having guests. And if Exciting. And if wala, din wala. If wala, o kami ray guest. Mga ano di mo, mga Magkarami, podcast. ano di ay. Magkarami yami. Hi, this is Jarwin. And here's our guest. Kara! Try lang. So, ana ra siya. And our little hint for our next podcast would be about relationships. So, it's going to be fun, to be honest lang. Hello. And, yeah, and although I've never been Kasi mo serious doy kay serious ba itong naman tang duha, so ato ra nang kuan, idog Lagaw show. banday. Yes. Go. So, I've never been in a relationship before, but we'll try our best nga maka-blend in ra jud ko ana nga topic, no? Correct. And this is the end of our episode 3. My name is This is the end of our episode 3. My name is Chel. And my name is Char. We are Chargel, and you are watching and listening to Chabaw sa Kagaw. See you sa episode 4, guys. Bye. Babush! Bye.